Ni tariki 6 mweri jwa 10 mwaka ni jwa 2025 na ingukugwata ugeni kirinteto chietu cheru themwe na ni kwithirite kuri na rwaria rwa mwanya rwegie gutwikithia kaunti ya Meru kwithirwa iri city na kinya ntuku ya igoro Rais William Ruto akiaria kiri kiatho kimwe ntere cha Igembe ethirwa agika wirane bwa gutigira ati kaunti ya Meru ni gutwikithwa city na anto mwanya ni betete na mbere na kurita miario yao nkurani yegie Meru gutwikithwa city ni kumana na untubobo ni kyo gitumi utukubwa na rwa tugukuria maoni jaku ijareko iguru ria gwitithwa nkathe kwa mutindwa gutwikithwa city maoni jaku ijareko iguru ria gwitithwa nkathe kwa mutindwa gutwikithwa city maoni jaku ijareko iguru ria gwitithwa nkathe kwa mutindwa gutwikithwa city. Araniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 23578 amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria ta Facebook Weru TV amona kinya YouTube amona nteto iria nkureterete ni Yareto kuthurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. DMK kiogora kuga agatongeria kuringa ndebe ya kumarukia thirikari ya Rais Ruto. Ngwataniro ya arimi bakao wa Meru kwigika kurungamwa kwa mutaratara jwa kuri arimi gote na society gate. Mukaririgite wa budget Meru kumeneria mbondi ya uthurania bwogoti akiuga ni bakuozania tubeta tukai. Tugakuretera gichunje kia biere kia riboti ya mwanya makinyene ja kuagirithia ugima. Mona niriotoa mathithio ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinyana nteto chieto chirambiria thaiji. MC wa Bogeta West DMK kiogora ni atariritie kurega kunganirwa kwawe ni utongeria bwa thirikari ya Kenya Kwanza akiuga nthiguru ititite bubwega. Arite nyuma ya ndionga ya Rais Ruto Meru ntuku yegoro aria atariritie gitumi kiawe kurega gwikinyia kiri muchemanio jojo akiuga we guti muchemanio ageta kaire kuimberia thirikari kana kumiendera mukondo jwairi agikujira Rais Ruto ni atwekete kironda gikinene kiri ya Kenya mutugikare ni agutwambiria cio. Muthenya Jwanaru MC wa Bogeta West DMK kiogora na jugetie mukondo junge jwa gisiasa jwa kumeneria thirikari wathanine na kuga nande wakathikira mukari uria kuga thirikari ya Rais William Ruto ni one term na no mwanka bakamikura wathanine Ruto na thirikari mbeni one na wamba bwa na kwenyangia ande na mbesa kura mashinani Ruto na thirikari yawe waende nyumbani. Kura ni kuandikithwa jukia ni kura Ruto 2027 akanyanga inje. Kingi MCA DMK na ugete kainge beta kaikarobia Rais kana bia monini wawe kwewa mawira na jate gukinyanira na kwa ubateja wakanya kwariria mukari uria inyerekete na kinya wakiuga bare tongeria baraba thuri ne bethirite bekinywa biara ne thirikari ku na nande ne thirite agecitia ntu Rais Ruto are kana monini wa wate karogo kinya kaire indi atongeria tukera kwa itweta micemanio na tugokiria biara biere turokiria biara biere antu baikuja thai antu sha ite kuomba kuria macibitari ato kuona ke cibitari ire thoma marito agisomali jana kwa bandware ani ndauga onde kiogora ndiye MKMC wa Bogeta West manto atuta mukagweterwa kaire na mbetete oni kiara kigia kwa gwikira rukunyo ngunyo isieta kwa stikoni ci gwikirwa ni koronare roro raja rungana oro akirangiere ndio rono kona nkeru ina inerio ya munyere jwa nyoni nkiuga one time watwira na ndeje ni na katherwa bukai wangirira ate cia konda bere ibagane
oni otembesa nkwenda kare chumeni aruto oketha kwe mbesa ina chona atume mbesa isacurate mwananchi atige kumia nontoni ntathuri nimbita kwa comfortable gwakwa kana kwa mwekuru kwa Muthiene DMK na menerete wa kibonyomba chia affordable sinjura ni mubango jwa Rais Ruto akiuga yote na uguni kinya bore kokire mukari wa kawithre arugete gukinya katharika u na akiuga meru etomba kwasete momeru akiriraga anka athama gwakwa ngakare nyomba cia gwakira mutindwa ogwako athama gwaku akare mutindwa anote na kwao kenda wira gwana ndi abo gwakirwa toteja atwirwa ngameru ikaethwa city irethwa city irethwa daitore miukara tauni janku bwana ntunyote mbesa nto bamatatu batioka matana itithwa city tongerwa gori tongerwa ambi tongerwa taxes na tongerwa goti anto beronderete abarugire city ujokia nini utotheni tiabararagire bauga botoethia city ni manto jaraiteria koto tio jomba chokia ni kaire meru itakinya nto akwethwa city tugatina kwa irua kumanko boge shigombunge kia Southiment inke report rateto cia weru reakwa rietwa ni mutuge kare Kirirwa rieretu rwa ntuku ya narua turi kuria maoni jaku ijariko iguru ria gwitithwa nkathe kwa mutindwa gutwikithwa city maoni jaku ijariko iguru ria gwitithwa nkathe kwa mutindwa gutwikithwa city itanambere na kwaraniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya ngavana uwatharakanithi Onesmus Muthomi Njuki Nandi niwe mukanukia munene wa kanju ya manga gavana nio COG Kirimpumi cha ithurano bira bithithikirite ntuku ya narua gete kia mukariri gete kiri kamiti yogima kiria kirakariri ni Njuki au kabere kizukitwe ni gavana wa Mombasa niwe Abdul Swamad Nasir gavana wa Wajir Ahmed Abdullahi ageta nambere kukarira gete ta mutongeria wa COG na munini wawe Mutahi Kahiga kinyawe ageta nambere gutungata kanyene okau Anthony Kathenya gatumenyithie chio Kanju nene ya magavana leo ni anilitotongire bojeru bola bugatongire kanju ino kiriwiti nambere bwayo gavana wa kaunti ya Wajir Ahmed Abdullahi akithura kuthina mbere gutongire kanju ino kwa miaka ingeli tamwekaleligete gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga akithura kuthina mbere gutongeria tamunini wa mwekaleligete gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi na Muthomi Njuki akijuke kanya kalakalani na gavana wa Nandi Stephen Sang kamubangane munene wa kanju ino gavana wa kaunti ya Mombasa na Swamad Nasir na wakijuke kanya kalakalani na gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki kamwikaligite wa kamiti ogima bwa mwili kiri kanju ino. And now the executive leadership of the Council of Governors for the next 1 year. Chairperson of Council of Governors, yours truly, His Excellency FCPA Ahmed Abdullahi, Governor of Wajir County. Vice Chair of the Council of Governors, His Excellency Dr. Mutahi Kahiga, Governor of Nyeri County. And the Whip of the Council of Governors, His Excellency Muthomi Njuki, Governor Tharaka Nithi County. Amono guma gavana Mutula Kilonzo Junior wa Makueni na Wavinya Ndeti wa Machakos ni balute to bisini le balatongeretie na tonya to kujukwa ni gavana Chilo Ayako wa Migori na gavana Moses Badilisha wa kaunti ya Nyandarua. Legal, Constitutional and Intergovernmental Relations Committee, His Excellency Dr. Ochilo Ayako. Trade and Cooperatives Committee, His Excellency Dr. Moses Badilisha Kiarie. Mwekali to kanju ino gavana Ahmed Abdullahi akiele na ugete kanju ine gatigere ne kuinge Mount Kadomba ilo gutira kunenkanira kwa manye motunga tamala matigere kile thirikari ja county. We, the Executive Committee of the Council, having been duly elected to serve, hereby commit to the following priorities in strengthening the mandate of the Council and protecting the spirit of devolution. 1. The operationalization of the Devolution Training Institute. 2. The implementation of the Strategic Plan 2022-2027. 3. Renewed commitment to the Council of Governors and protection of devolution. 4.
completion of the transfer and costing of devolved functions, and 5, increasing the membership of the Ugatuzi Sacco. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Uria urungamirite ngwataniro ya arimi Bakau wa Meru ni atariritie kugwata mbaru mwerekera jwa koti kurungika mutaratara jwa kuri arimi bari bongwa mbete izi itigukurukira kiri ngwataniro ciao augite bobo bukaringithia arimi ni ontu bakaga kathari kagutetera mabataro jao. Muthuri Muriuki na riboti tariria. Abisa mnene wa cooperative ya Kawanya ndene kaunti Meru noe Kiambi Marete agutinya bona ija rimba Kawanya ndene kaunti Meru ibagwa tambaru etuara koti twakurungira murire jwa mbeca jwa murimi na muthemba jwa ndora akiwa murire juu ajora atumanya society chetho ikithira ya thirikari ni augire arimba tumenya kurwa na ndora bomba ku convert, lakini rĩrĩa bari na cooperative society uria the direct settlement system kana direct settlement account uria antu bomba kwa settled in that account kethira ni mira baka settle kethira marketa kethira farm input providers na kinya cooperative societies becha ni chieta igi cooperative society igeta igatarerwao igaritwa rates na kinya management committee members boba cooperative society bakarembe guru bagiria ku analyze kao ora kara performaga na bagetuma classification reports ira tugitaga ria tukumakire ire kumakire mil amna bubu Kiambi ethwa kiromba thirikari gutigire inya no kuba fertilizer ire gitimaguri indi fertilizer eji ithore ka waki tuna ndetu kuria thirikari kethira no yumbe kuleta subsidized fertilizers ya arimba kaoga arimbetu baketha bari better place na mbugi ojo arimba Meru ni arimbere andu wake patura kinya gutuchumbura acha kwa union baitutagia farm inputs fertilizers na kuna ndeno tukwa systems ila tukomba kulima acho kaoa ilo tukuria na ndi tutetherio kiri kuleta those subsidized fertilizers kenda tumba kugulira arimbetu ya mwira farm input yu na bomba go increase production na muthire na ndeka wendene kaunti Meru society mwanya itiambite kuria mbeca na society ire kuria mbeca cia nthi ni chiringi 100 o kilo so na ndi acha kwa Meru Coffee Union ituchumite na njira chionde kuhakikisha murimi akorewa on time kwena timely payment akomba guitega na mbeca ira cia kaoga so far society cia rutererwa south na central some of them libombete kwa rates na rates yu range kuma chiringi 100 mpaka chiringi 120 na tuko expect ora tukuendelea kwenda kaona tutarikia kwenda kaoga rates yu ikendelea guitia kana arimba kuona better rates na ilo tukubaimiza pachoke kawene. Muthuri Muriuki, Uru TV, Mutejo wa Kangangi. Mukaririgete wa kamiti ya budget kiri mbunge ya kaunti ya Meru ni ataririte gitumi kia witi na mbere kuremera maturene akiuga mbeca cia kuota ni irachereri kumania nabo gukurukia budget etereri nyuma ya utongeria kugaruka na kinya thirikari nene gukirithana na COG igurure mutambo jwa kuromba kandarathi amwe nabo waugite mbeca izi ikamberia kwamukirwa kiumia twitite na manto jakagira ne ameneretie mbundi ya uthurania bwogoti Meru akiuga mbeca iria bakuthurania ni nkurukia umbani bwa Meru. Mutuikare na aranirite nawe na atutumira riboti iji. Kagite nega Kameru etithirite amukirite kinya chiringi 1 kumakire thirikari nene MCA Wankwene Martin Kome Makasi na no mukarigitwa kamiti ya budget kire bunge ya Meru na ugite thina teo kana kire thirikari angabana mutumanto ethingia na atariritie ni ura bakurukiria budget echereri kumabare guchechio tongeria na ndiu yethira ikara mono kire obisi ya controller wa budget inde na ndi akiuga ni reke na kiumeke mechare kamberia kurewa kinya kethira na ugite mirandi ya witi na mbere ni yagachererwa ni untu ba mubango jwa procurement jwa jogo chukumerwa ni thirikari nene ndile ejito nontu bwa control of budget ndile yaona ala ki gusort mantuzeshi ya budget ya Meru lakini adhiria ni ajau tayari budget ni approved
system ya procurement itarugura na tetu county government o Meru tetu tukurugura treasury bati guturugurira so na yo kage andire ko barabara ira imwe kuona ira ciekirira twekirite tukathondeka ikage andire itumba kuthithika thai ka bantu kuroma itumba kuthithika thai no ndumbura kaitite ne kura Kingi MCA Makasi na ugite wakagita ka thirikari ya Meru ithirite igitithwo na mbere na marandu toka kurari na kigena buruke witi na mbere kuoteje utikio nara manjaja orona yethithwa kaunti na monoja maingi ni marandu kuromba mbuga tubecha ianthea thirikari yeterete kuona mbeca lakini utimbeache thirikari romba kwa list kiri county ya Meru Muthiene Makasi na ugite Meru ikeja koja nyogoti ura kwagirite yomba gutetheka kagitene kara kigena giacherero kuma kiri thirikari nene akiugeri na katharia kuthurania mungana wa chiringi bilioni 3.7 indi thagire kuthurania kigena gite gukinya nusu milioni na akiuga na ndembondi ya thaiji ya kigena no kaba mitegete na rithure mwanya bona kethire kuthurania goti ura kwagirite tuli county assembly Meru bandu itukuthwani muno kethira revenue board ni batikuthire reo kana itubati kubeberio nontu naikira tukwandi kuoja mbeca na ituje sources cia mbeca Meru ni nyingi ke report rateto cia Weru ria kwarietwa ni Mutungi Kare kumania na maoni jaku mwanya mwanya jaria withirite ugitutumira kagitene gaka kumania na rwareretu rwa ntukiana rwa rwegie Meru gutwikithwa city akwiwo kuga sioni kama Meru itakuwa city ni Mwangale from Antobocho kithiorone kianja sukungo kuga Meru should have been upgraded to an international city latest yesterday. Ojone James Mwenda kuingo kuga hello Weru, mimi naitwa Kiarutara wa Mbolisa ndikirite Nterechelamu county mimi asiungi mkono mutindo wa kufanywa city. Hivyo DMK Kiogora amesema Meru haijafika mahali pa kufanywa city. Kuingo kuga mimi naitwa Isaya Ngaya kutoka Ntubetwe Kiongo, nasema ongera kwa rais wetu. Ongeno waruga Meru kwethwa city kwina wega abwa ukaria kiria kari ba Meru anka guchokeria nkatho cha mwanya kiri ugo gwita nambere na kwithro kiaraniria na bautwe kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri mitandao yetu ya ukinyaniria au nioto kuona kanya ga kunogoka endi ugeta kuraja no ntutugachokera na rugono rwa mwanya rwa masindomba rwegie makinyene eja kuagirithia ugima aria mono agutegera mantu jegie CHPs ugeta kuraja. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na 20 kama kana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium.
Butindi yana kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandukene etia motujwa Nice Extra Premium. Nkima ya motujwa Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ekawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwekira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. Jumbo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end of year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733 570 530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi no kanyo chai? Kinya uni ntenywa kweka mochama yuto matukangita ngachirewa. Mwana nyama. Mama, kwanywa chai. Baba rambwembe. Karibu. Neria ribire rugete chai na leo. Mama eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria. Mwarokwa. Eria ne lisha. Turugiro dai. Lisha? Othai. Ndagu. Kunda karia ka. Naoni. Kinya gono kwenda? Niyo go. Ka. Ni tamu. Chai ko kudongi mpongela kangi. Kuma naiba? Eria teria. Eria ne lisha. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial star 423 hash. Nenda kama nenda. Yes, ndio wenyewe ndio bana. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenya ate uwe tudonkale ona ndeze. Mbie kwende. Baro mwe wewe chokewe. Bonde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwenkima ya Lea Premium na chapati china muruko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini taya. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toba kabura na Lea Millers
Nurturing the world. Lea Premium. Nguku kwa togeni orengi kiri nteto chietu cheruthe mwenge chokera na nteto nkuruki ngugi yao yambaye iragia na kwithira bobongwa bari na wendi bwa gutethia mbere yao kuwewa muritani ja kurita ngugi community health promoters kana na ukue CHPs bari ungaganja kwanja borotete gutigira ntu bari na ugima bobwega bwa mwiri amwe na gukabanira na mogwati ja mirimo iria igwataga ntu na ndethia mbere ya itemantame mwandiki wetu wa nteto Masindumba na athuranirite gichunchi kia biere kia rugono rwa mwanya makinyene za kuagirithia ugima. Kirerwangirwa ugima kuri na iwango mwanya biotungata na ngugi ya CHP niyo kiwango kia mbere. O umwe watiao agairi njega na rimo cia gutungatira bakithima gwitia kwa ndamu murimo jwa sukari murimo jwa TB na bona mtu ajitwe ni mirimo ja iji bakamutuma sibitari iri akwi nabo kenda bae wotungata nkuruki na rimwe bagakinyereka gwikia mwaje mwanka sibitari bari bongwa baba inge ugo no baikaya no mwanga ugo baikia no tumamwa batemenya neta aurire njirene na ndio wengo geku ya kuona kwa system wazio mwanko umukie na rimwe twetherwa muntu na jitwe na ate na hatha waisi ate no muntu omutethia no mwanko gatonyo mipone kuithaiwa no mubresi bange bagotethia na kwaga ugo yusi wa on mane omuikie kenda muntu ratetheka so mantu ja community ere kumbusa bethe na ngugi nyinge muno. Acha turi ni gicigo bunge kia Northimenti Majengo katugwatanire na Solomon na Salome barani aditi ngugi ba CHPs turiungenja kwa Amina Njeri tuonyora baditaga ngugi yao. Kere ndio ngeje ituchemanete na Amina Njeri orane motiari akeguneka bonene ne wethirikwa ba CHPs ntere yu turiungira baga batudima pressure batudima sukari na ndawa ichatwana na ndawa chianjoka na daktari bawega no tigatoshughulikaira kinya na mantu ja barabena na TB. CHPs ibatwekete otethio kire Amina na kinya endwa bawe imbonete bagitetheria no tumba brother nevere na murimo juu tujwa TB na ari ajo kugira mbere burunta amenyete kinya ni wethere na TB na rira bamenyeri bo banshughulikire ni bareja mwanka nyomba kumuraitha na kumutega na kumushughurikira kinya sibitari na aria koibo barari utethio kiuni na mwanka ino botethio kini utungata bunge bwa gitumi ni kuthingatiria na gutungatira ekuru barito na kinya gutigira na ibakwewa nchacha moria kwagirite bunge bwa gitumi buri kuthingatiria gwakue muno aje ba murimo jwa TB jutigatambe maturene na bunge na bune itwetaga usundiu brabe pregnant mothers weta wa muria kauku geku kenda tuona kethira netaga clinic no kamwitana ria muntu e pregnant no mwiraga agetera nto baba inge betaira the 7 month the 8 month kurithimia batere kwitagita process na ndia kethira wateta ithimita biu mwana kethira karindera no operation yamenya na ndi kwe process beta kuringwa mbica kuthimura ithimia HIV na kila kitu na ndia kethira simanthi menya mwana ora atetheka enge nione immunization twana toto nini weto uro ina kana omwete yuku ukona kethira na kurukirite kethira mwana una mutisinda no icionde kuro nya twetho twe on the field tugeto gutukona na bamwe bata muntu sinda no iburu andi tukariba tukabari fat the facilities beta baka kadhisinda no baka gitatea baka muntu CHPs baba baritaga ngugi awatea tweta na maguru nonga rira tweta na maguru ya tukuthiuruka kana aria membi patient ari menya to mwaka ugo report siu eku yeto gweta unit kwe muntu ombo kura kuraja njo mbonere muntu no kwa noka ukagenya bikibiki oso kinyo mwikete ta sibitari omenya okamwikia ye no bikibiki okare aka no gento kenge misi cia gweta kumona yes
na ndi twajaga stipend itawa stipend county ni twaja 2,500 na national gatwa 2,500 getoto 5,000 ya atu asato keni kwa president makarika ja nyamaranyo cheke mumbire na ntano chana bare chitete na mbere gukujerwa kinya gukumiro CHPs baba ibateta area kurwana untwere bubu bukurukine kagita amwe na kinya gutungatira ntu bari na mawathe ndene ya sibitari cha kaunti ya Meru ni gukujeri wongere kubwaje baraba kinyaga sibitari batumine CHPs baitangu gena itona reports yawe kubwa sana na itukwa ni nyasikie masibitari jetu inya rifaro sire batuma kuma antu bale bena dina tio yumagomwire kuma na nja bale beja sibitari ni ibongere ketu muno kuma CHPs referrals o CHP ne thairari na kagita kamieri 3 gakurio njega na irie thaira athuriri na guikurukania cionthe na nyuma ya bubu akanenkanira ripoti yawe o mweri jukauma tuga for example in 3 months nabat kwitha athiurungite njawe ciawe cionthe iria arungamirite njewiega na at least aketha athiurungite 100%. At the same time, ito dhidhia monitoring tada ito ina application ito afya mbiyae kutega ole CHP ya guitambuge kwa wamoto na sometimes iba guitambuge very well bange tukona ibagwete kolika na kidogo twabarikania kutumira that system wabata mono no mwaka CHP atwike mweteke kwa kirea kari na riboti chao chiogima bo mwiri urago kari menya ibabo menyere na be ibethora bakwijora ogwo kari ogwo kethora moromo bategwetekeria no ntunguge ore community health promoters yobatere kwethora muntu wina privacy na confidentiality mantu ja muntu gatigare ko au bake kumenya ogwo mantu ja nu maragi bakwize no to mantu ja ko thurere ko community ko thurere bakethora be jo ogwo tikari bwega nu mantu ja no etoke araraine ebe itatimbi na stigma mono ichethie na stigma ome abate kwira athirikari ya Nandi akaunti ya Meru yethiririe CHPs bakariate a gwatanira nani rojo tugitwa machokio jaja Mabisa anene thirikari nene ario PS Kelemi Kiburi PS Mugambi Gitonga na kinya PS Njogu ni bakinyite Meru kuringira ndebe mubango jwa thirikari ya Kenya Kwanza jwa kuringa nje kimbeo mbithi na kunyia makarika ja wagi bwanguge akiaria PS Kelemi augite ni barikitie guchwa thoko ya into mwanya mwanya bire bithondekairwa Kenya nawe PS Mugambi agika yendekithia aria wakibwa kieni kia ndege Meru na kinyagaru ya rais niyo State Lodge akiuga ni njira njega ya gukuria Meru. Muthuri Murioki na riboti tariria. Thionarua sibonani na nene bao bonde ne kaunti Meru ibombite kwa mukira Moritani kimbango jonyota jwajwa gikuna mbe mbithi rambango jojo jotongere ne PS Roselyn Njogu PS Gitonga Mugambi na Kiburi Kelemi. So young people who have viable business ideas will receive startup capital and business development training to grow sustainable enterprises. In other words, what we are launching today, component 2 of Nyota, is helping young people who have good business ideas to be trained on those businesses, and they will be given startup capital that then itawapiga jeki so that they can actually, those businesses can actually take off. Kuringana PS Roselyn Njogu augite mbe mbithi muromongwanja kumoki wadi baketha bakamukira ngiri 50 ira ikabatetheria gwitana mbere na biashara ira baketha bathurite. Every ward has an opportunity for 70 young people to take up these opportunities. So when you look at your ward as MCAs, you could have 70 entrepreneurs who are immediately funded by government, and the application. Mimi nimekuwa spearheading the agenda ya Nyota tukishirikiana na MCA for now many months. So sasa nimeona sasa we are coming for a relaunch. Yani ya kuendeleza ile maneno nafurahia sana because those are the question kwa ground wanakaa wakiuliza. Kwa hivyo ile kazi unafanya ile kazi majuu hizo vitu zote unafanya.
Sisi hata ukituita kila wiki, bora tujue watoto wetu watasaidika, si tutafurahia na tutakuja na tutampea support yote. Ina mabubu pia zikitonga Mugambi etho akerire muno mantu ya kiarirwa ya mantu ya kwa jangarwe rais golf course na mnya keni kia ndege muitune. Why should Nyeri people make noise when we want to have state lodge in Meru County, but when it comes to theirs, which is light in the forest, they are not making noise? What a contradiction. We are not coming to destroy our forest. We are coming to enhance conservation of our forest. And we will turn it so that it come out as a conservation agenda. Na Antoe PS Kiremi auga nandi ibakwenda kureta arima makandamia mana avocado nikenda gutigire kinyabo bakutha bakigunika bwega ni thirikari ne. We need to organize our avocado farmers into cooperatives. Macadamia in Kedeo is producing the best macadamia in the world, unbelievable stuff. We are organizing those farmers into cooperatives to ensure that they enjoy the power of aggregation, they enjoy the power of unity, so that when they go marketing, they go out there, they are able to negotiate a good price. We want to revive Kangeta milk factory. We want to diversify. We want to encourage our farmers who are in Mira to diversify also in other things. Muthuri Muriuki, Uru TV, Muthuri Kangangi. Akari ni bachumirite kirema mbura za gweta ritaya za uria utwire ari munini wa Chibo kire sublocation ya Githu Tigania Central. Joseph Gichunge akaririkanwa ta mutongeria witete ngugi nene gutigira kunyia kwa makarika za wagagia kwimbiria kithomo na kinya kubangania mirandi ya roads gukinyira akari. Ni barombete mture ukajukia kanya kau gutigira gutonya makinyene oja uja Gichunge. John Thigane kujirite na gututumira riboti eje. Ikire kiathoge gukungwira kuthirita kwa Joseph Gichunge urarari munini wa Chibo sublocation ya Githu wondi ya Thangatha Tigana Central gicigo bunge ya Tigana East. No me occupant of office but a steward of justice. As tenor of harmonious presence and can the conscience of Githu. Gichunge gikatho bunene nontu bakurwana gwagagia bokaria ntere ino na bomba kuba bokiagagira bunene. Githu tu otu Githu insecurity thoki muno kwino kya bwinge muno ana batathomi ana bara bandika wa kwa electoral commission nikabauma kumankamia amuga kwe Githu kuringedia kura lakini thaingedia Githu dai tena mpara neto export neto ikibia kura kumaome iligo na ana beto ne bathomi bainge na bara bainge ne ba kutangwe kona na kona ari kindu ne kingi sana na ciumirie muno thi ragia ndui na maendeleo ya maingi muno na walifira ciari kuirathira kuitu mwendete muno nontu na tutongeretie bwega na itukuromba kinya urongi yake ya onkume kiratu ne kiu thenera yareko ne insecurity ekoro bantu bagata otheri mundu aikwa githakene akari wanwe kiumia ikathira alafu riu acoka ringi na bibi atumira ngorua muno mantu ya kuthira ko gembethi na tumentete muno nontu batwita musamanio atwira muntu kirakona na eka akiba nikenda kiomba umutethia bandae kune twitete antu ara ya muno nontu bandi baisi ciawe na arati mantu mokaria ki indi kinya mantu magukire kithomo na gakinya kurwa na mantu moke Gichunge na thire twerutanirite bunene kire mugongo rutere oru bagiromba kinya thirikari wana ya kwithirwa Gichunge akuthiritaya nontu ari na mawaitha aumba kwigwa gitumira gutetheria mugongo guntu mwanya mwanya turi ana banini itwethire ndethuki sana gikithomo nyantu bateta skuru tuthomete under leadership eke ambiria kubanga antu babithia marambi twachwa ko thairwa twetenya university ntoimane njo mwega sana in case woga kwithia kwina kanya untumbikia kwithira kenda mtu wa device wa utongoria no yukie mtu no tunakuritie nthi na inya sana kwatanithia aciari na arimo kwithia nwe mtu ngwatana tetega na arimo na kona cukuru wetapo bwega kona na bana discipline o meskuru na kinyande ne skuru kiripotera ndo cha weru kuma ntere cha Githu Tigana Central mbita wa John Thiga.
Kwa miaka mingi akariba egembe ni bonekete kunyamara ni wagi bwaruze onto botigaira baba inge bao bakigeta ngendo indaja gochoana naru. Thirikari ya kaunti ya Meru itongeretwe ni CCM Wanduji wakili Muriki Kanyaru ne yachumirite kwagirithia ithima bikuru biria biratigete gwitanguge akiuga mutaratara jojo zugakuzirwa kiri ward chionde tiantereu. Dennis Mugendi na ripoti nkuruki. Igitari raja akari interene ngisi egembe ni bethirito bagikurukira minyamarone iminene ya kwagya roji aria kurazimikaga gwita ikoruseria gontukuraja ngerekano ithimene biantu biombe na kinyabika ibya thirikari biria bitigi bigitaga roji kuigembe miuro iri mitare muno gicigo kyo bunge kia Igembe South ni kyo gionka kiri muro jo munene juji kene taura jure kinya jujuru gwatine bwakuwa nabo wikira uturo bwantu ndithia na imera gwatine nikienda na kugutethia akari minister wa roji thirikari ni akaunti ya Meru Muriki Kanyaru gukurukira ngavana Mutumanto Ithinkia netete nambe na kuthiurukani na matura kuthondeki thithima biria bienjirwe indi biathuka aria aringite muru wa ndini ya kiego ya ntobochio na gutiga bibi ingi bigitaga roji Tamporine, Lobwa, Gakoromone, Kaibo na bingi. Mboli chine itarene ne muno chie kuthuka ye Kaibo ina over 2 years itaitarwe kuma ikuthuka kiegoi ina almost mwaka dispensary rari itina roi mbaturwari twakikisha chionde ikobwa na ni witarwe nkubo shokeria mwathani nkatho ntukweru ari no ntobwa our county government guturikana no nto area itu thirite twina thina ya roi for the last 3 years kumaria mbwa yakirwa o na community ne thirite iteseka no ntu twina project ithatu cia roi ndene ya area ye lakini ke project icio nthe ote ara roi thirite rukiana na itukubwa kuo iboya no ntobwa our leaders bara twina bo in the county na no ntoba kinya unit ire rikuo no nto atongerie bawatanirite nguire nyingi ni ikoritika antu bauma kinya kona ire ige cia ward ingi bake ya kunywa ruya batikuma mbwa uye kuthuka itwandamanite muno kinya ki thirikari ira yakulukire ira yaturirwe na gutombira utethuka no ntubwa ura kwari na siasa ite na mwelekeo lakini thai katucokia nkatho irugendwa kwa therugete na mbere ona kinya kunja bingi bibieru wandine cionthe nabo akaribete na mbere na kugwata mbaru ngavana Mutuma abathiriri thina ya ruji shughuli yonde tukuthithia au rumbikana no ntumbwa gavana yetu Mutumanto Ithinkia na ngwatanirere nio kinya na MCAs bonde na kirankera akari iba watile gavana ntu no mpete madete ngia kuthoro uni tu mbirite mbeye nao na ben power kampango ye mbaba ko yakurita ngoe ntikithira ndi ya urwari Dennis Mugendi Wero TV wandini akigo ya ntobochio Igembe South County ya Meru. Nkatho cia mwanya ni ogwe kuona kanya gaku na kugwatanira na bautwi kirinteto chietu cheru themwe na ni untu bwa kagita maoni jaku mwanya mwanya ngeta nambere na kuja thoma kirinteto chietu cheru theithatu itanambe na gukenera mibango ndene ya Wero TV ritwa ni Maureen Kinya mona ni reto mathithio ni Maureen Kirimi. Eje ni Wero TV.